تماشاکن دلالش مخیرامی بلتنا دملکی نوی پرودایش کوبانی دوام کنی یپگی در حق پرودایشان کوبانی تلحمس و جزاده زونای شیدای نیادن مای دلال کوبانی جیک زره سوکته آژانس خبر دیجر قصه کردی و آشکره کرده که ایده حتی پینی سوک نیوراده ترک نیکری حتی بین را نمایشا نوبتی پرسوسی دوام کنه راش علاقه دا گردام ینا هیئتی که ولاتان اوروپا را شیش زیارت نمایشکاران در حق نمایشت فکری خو آرد زوان حتی بین را جوی مجدار زیروژا دنیای کوبانی آم ایران کردن و سبا حاضرین نمایشان جوی مجدار کردستان را پیا پیرو که دنیا ده حاضرین یعنی رامتن نکازی بلتنما ما بلتن خو زیهر روش به پرودایشان کوبانی دسکنه جی ناوندا چاپمنی یپگی در حق پرودایشانی 24 ساعتان پینی ده زونای شیدای یپگی آشکره کرد که سرشتش چتیان دوام کنه ورانای خوردایش یپگی و یپجزی رامنو یپگی هر زوبین در حق پرودایشانی تلحمس و یجزادزی زونای شیدای یپگی وسویری که ور سرشتشان خوردایش کوبانی چهروس و چهارن روشده رامن و در حق پرودایشان هیری جپیان یه وزیر راحت اورو دنی زونایشان دای جپی روشرات شوابین پرودایش گردی ویجیای و سرشتش چتیان ونگ تولامی وطن کومان چته کوچه بلدیه ده هریش وراشتی نتیجه جواب داین یپگی و یپجه ده خیر جبلخانه چتیان آمید سر کردش پرودایشان منطقه کانیا کردان ده هیری چته کشیای یپگی و قوتان ما وزیر ساعتان دهیر ده جپی روشلات ماوین دوان شیران و قابا جوخته ورا چتیان چالاکی وراشت و دده وسایت اینان ایمها کردی دسو هیری چته کشتی دوا ایزا یه روژاوای کوبانی دزی یپگی و یپجه ورا نقطیان چتیان چالاکی وراشتی و حوت چته کشتی ناوند چاپمنی یپگی در حق حرب جزا و تلحمس دزی نیزونایشان دای شوابین واکو روشرات تلحمس نزدی دوانی موسسا و آمریک ده ورا چتیان ده نمایشی ورازیای نتیجه نی نمایشان ده دو سایتی آمی امها کردن گوره که آمه تثبیت کردن پانچ چته کشیای باشو روشلات جزادزی نزدی دوا قاصدیه بچوک ده ورا چتیان چالاکی ورازیا جو سایت آمی درب کردن جو چته کشیا یپگر زوبین آشکره کرد که روژاوای جزا دوا آرجی دزی ورا چتیان نمایش چالاکی ورازیا انا نمایش دزی و سایت چتیان ایمها بی هیری چته کشیای جو چته زی بدربتن نیادن مای دلال کوبانی نو به هفته یانو ور سرشتشان چتیان داعش و خوردانو سروک رئیس جمهور ترکیه اردوانی را پیا سرمیان دولتی حکومت AKP هر روز آن زوان که کوبانی ده سیویلی نیمنده و ابنی واتشان کوبانی هدف دامسننه لا هتا بین را سیویل کوبانی جه که سوک ده جوینه خبره دیجل رقصه کردی و آشکره کردی که ایده سوک ترک نیکری حتی یو چلکه گونی آمازی بمانو ما کوبانی جانه وردنی کوبانی شیرینا رنگینا ما جانه وردنی کوبانی یه ماوا نه داعش نه زیه ترکانا شهر کردی و سروکا پوره سرکوتن وازانا کوبانی باجر ماو چتا بیاره سر مازی ماتا دا مرانه لاجانه وردنی از کوبانی را نویجانا حتی چلکه گونی خویا پینزی ماتیا دا مانانی مانشن آرده بناموسان کوبانی آرده ماو ماجرا نویجانی ما نویجانی ما سیویلی و کوبانی جمعه ما وره پیرو شایدان کردستان و کوبانی دار رزگانی ونگدایش ما شار ماره و آگر آرده خو کوبانی بپاوی کوبانی دا خیلی انسانی استه اوجا دا استه حتی بیندازی استه این حتی زی زاف استه وازن بیاره جنی و قجی استه ماشین کمجا ایتای مایه اگر ماتیار شهره بمزه ماسه که او را وجه مرانه داعش زی دشمن ما و اردوغان زی دشمن ما و یه نزده یو بینانه اگر ماتیار شهره ما مرانه تیادا خیلی انسانی استه تیادا جنی و قجی زافه ما خجان کیوار را نوجانه بچکان قرناسان اینان کشنه ماجای خود جان وردن نشینه حتی تیادا شاربه بو ما کوبانه را نشینه شوراس 50 روزه سرد و وارون دا ماتیا داره
خیلی اینان جنی و قجیه نون آی مازی ها بریانا ور و خیم لازمه اردوغان جران برنانو سینور گنو اینان را چکان شوانو اینان را یردم شوانو اردوغان وانو کوبنه ده کس سینو لما تیا داره لجوانی YPG و YPJ نو چورسو چهار روژیو ورا سرشت شان خووردانی و هت شعر کرد زی قهرمان یعنی حسب ناین ابجوش و مورال حرب کنی دانی پرو دیمن پینی یک کوبانی را آمی نو جوش و مورال YPG و YPJ جان رافینه نورچمان خوورداش کوبانی که اب پیشنگتی لجوانانی YPG و YPJ ده نورامتن چورس و پنج روژی پی خود ورادای کینه و لاجه کردن و چورس و پنج روژیو متریس موزیان خوورداشتی ور دشمنان کردان حربی رمت دانی رامتن لجوانی که پاوتش هارد و رمت خوکنی زره خوورداشی تاریخی دیه رغم پیروکین سرشت شهریشان لجوانان YPG و YPJ ابجوش و مورالکی گرد پاوتش هارد خوکنی YPG و YPJ جوهتی را حرب کنی هتا بین را دیر کلامان خوانی لجوانان YPG را روحات کوبانیان و زوانک وریانی مساحت جپه اینانده پرودایش گردی قومی لا روحات رغم حرب و پرودایشان گردی اب دیر و تنبوری مورالدان و الوزان خو خمانك شينا يا باقى شيارة ليلنا ضايت وقد خمانك شينا يا باقى شيارة ليلنا لجوانا YPG سريردان زيديار كناكي اي زري جو حربي حقدار روادي YPG سرهیلدان وانا تنیا وقت دیر اکلاماندنی وقت پرودای شانده حرب دزی مورال اینان برزو روزنامه نیویورک تایمز جادا نشته فرماندار YPG میسا عبدو نشته خود کانجی مساجی دای و سوات ماپیا گوشتاره و تماشا بکره ما شهر کوبانه دسپونز ایلون رناهت ور دولت اسلامیه که جدایشیه نزونایه رخم زاف چکانه گرانانه ده خووردامه داعش به تانک و وسایتان خویه که دولت جبیه یا امریکا ده وراجیه اسما پینه زاف خوره است سوکا ماسر لان یکوته سر ما جماعت دموکراتیک و لایکی کردان عربان مسلمانان و هریستیانان o که به tehlike قتلیام تریه پاومه خوردایس کوبانیو که متریسانه جد خیلی جنی استه و eski فرمانداران اینان رaya پیر همتاما فیشته حرکت ما سوتا حقان پیرو جنیان دینا دام پیرو و وازمه که جنی دینا ماره پشت بده سرسیز koalisyoni yever ve nuhteyane dayiş kapasiteye dismene ye kar ardana tank utaye çekane granan kerde senik. La ma hatta yardıma heva ye vişte zotmeye dinara kayta yardıma lojistiki ne gureti u xoverdayse xun yaramit. Sevota vere guretana qadeneyane muhimatema gune yardıma hevayı bir yere devam kerdene. Nika şervane kurdiye ki heremane binan ye Suriye dere Rivale muhalefet kerdene Türkiye ra niyeşkine çekane granan bresnema. Türkiye azaya NATO'ya u amene piteneke Türkiye tevre koalisyonu verva daş bu. La huriyende anayede Reis Cumhuriyet Türkiye Erdoğan sondreye ardzonke o şervane mayeke cemaati kulture ciya u demokratik pavene bu daişra eyni vineno. Dormema hiri hetira hete daişra hete çorinki hete tankana Türkiye amu guretene. Sevata muhimmate hoşindora raverayene der heke desture dayene Türkiye'ye çete daişre xeyle delili este.
Hükümete Türkiye ju siyasete anti-Kurdi yever ve Kurdi Suriye rameno u qedenayene hareketa serbestiye Rojava xoreje vezife vineno. Türkiye ware gunayene Kobane wazena. Rojavayê dîna sewata bi şervanan û çekan poçtayî quvvetane Kurdiyê Sûriyê pêda kerdine derheqê rakerdayene korîdorê de gune Tirkiye bicere bûne zordestiye. Ma ispat kerd ki Sûriyede tek quvveta tesirînekî ver ve Daeş dana pîro mayî me. Ya denemayedelar Sînorê Pirsûsû Kobanî dizî nûmaşê nûbetiyê Kurdistanê jan rameno her roj zerê welat û tebera heyetî şinê ziyaretê nûmayişkaran. Zeyê her roj ewrozî dewa miseyntır de zincîr xeleka însanan viraziya. Nûmayiştê marşa çerxa şoreş amêvaten û xweverdaşê Kobanî amîsramî kerdin. Parlamentere Yunan Natia Valavani ju heyet rapiya şîdewa mehser. Heyeti Yunanî sersînor de cipersiyayan kerd û ebi nûmayişkaran amey pêhet. Ju heyeta bîne Awropa razî şî ziyaretê nûmayişkaran. Heyetê Ewropayî yê parlamenteranê çepkir hetê DBP û HDP amê pêşwazî kerdin. Masayê qirîz yê Kobanî zonayişê peynî day heyetî. Heyetê parlamenteran zî diyar kerd ki êdê verana durum bêveng nêmanê. Heyet peycoy iş ziyaretê xêmsûkekî şarê Kobanî miyan dimanenê. Yeno pawtenke heyetenê sehatan de derheqê ziyaretê xwe di damûstayînê bide çapemenî. Heta bînira 350 Sûdûdê pêşmerge sebakişirê kantonê Kobanî bi raya hewa û erdî başûrê Kurdistan ra şîriha. Komekê pêşmerge sebakî raverê Kobanî şî kêberê Sînor ê Murşîd Pinar. Yeno pawtenkê pêşmergeyî badêkar û barê hewce raverê Kobanî. La sermiyananê başûrê Kurdistan veriya wextekê ardê bi ziwankê pêşmerge êdê Kobanî de tewrê lej her bi nêbê. Hemseroka Konsey Rayveriniyê CK Besê Xozat Rojnameya Özgür Gündem quncik nişteyê xwe de hayra ant jûbiyena neteweyî Kurdan ser Xozat ardı ziwankê eki Tirkiye jûbiyena Kurdan û sîstema ciya xwe ser nêsrasnûse dovinî bikero. Xozat arzuanke ju şaroku jûbiyena xwe netewî viraşta quwetê xwe pawten kerde jû siyaset û dîplomasiyê xwe gorê menfaatanê netewî tenzîm kena tu wext bi nêkewna vinînê kena. Xozat visvîrî ki polîtîkayanê serdestan yê lete bike û îdare bike en vêşîzî ser şarê Kurd serkewtiyê û ardı ziwanke rîwalîna polîtîka Kurdî amê qir kerdin raştê qetiyama namey jan û dejî girdî cûyay. Besê Xozat arzuan ki la Ewro Kurdî endî wayrê zanayiş û qetiyekê na qederê bivirniyê û hayra ante modelê kantonanê Rojava ser û va nê kantonî tenyayî Rojava nê sîstemê demokratîk yê pêrokên Kurdanê. Hemseroka Konsey Rayveriniyê CK Besê Xozat aşkere kerd ki hetê parlamentoyê başûrê Kurdistan û hikûmet silasnayişê sîstemê demokratîk yê kantonan gamê da berey mendiya na qerar do quwet bido gureyînanê jûbiyena neteweyî. Xozat visvîrî ki jûbiyena neteweyî Kurd ra xeylî çorme nêraziyê Tirkiye pêşengtê nînan kena nêbiyayî ji jûbiyena Kurdan de rolê Tirkiye zafo. Besê Xozat arzuan ki Tirkiye pêrokên rêxistinê ki seba qandê heq û serbestiya Kurdan têkoşînê dayî zey terorîst îlan kerd dişmeniya cî kerd aynî siyaset nikazî ramena. Quncik nişteyê xwe de Xozat arzuan ki Tirkiye polîtîkayê ki vera PKK ramet nika aynî polîtîka vera PYD zî ramena. Erdoğan nikazî vano PYD terorîsta. Xozat persa zihniyet û psikolojiyê dişmeniya Kurdiyê Erdoğan kancî îdeolojî ra qwet gêna kerd û arzuan ki eke Erdoğan nûrihê nêweşey nêv rado û ev siyasetê demokratîk nêşro Kurdan se do ev xwe rapiya Tirkiye biqedîno. Besê Xozat peynî de arzuan ki eke AKP çarçoveyê çarekerdi nigam nêerzo se komplo û derbeyê newî kêberdeyê. Tirkiyeya ki kantonanê demokratîk yê Rojava nê silasnena jûbiyena neteweyî Kurdan gorê menfaatanê xwe nêvînena mehkûm vinî kerdiniya.
نیادن مایدرال جوی مجدار زیروجا دنیای کوبانی آمی قبول کردن و آروج خیلی جایانی دنیا ده نمایش سبا کوبانی ده بیر وراشتاین جو ونگ داینا توربیان نی چالاکیان نمایشان زی HDP DBP KCD و حرکت جنیانی سربست دکرامی دامستایند ونگداینا پیایی آمیداین و نیاواجیا سباک دنیای که جیا بیرو روناین ما ونگدان شارخو که ابی انسانان پیروکین دنیا سربا کوبانی جوی مجدار ده بویجی میدانان و تور نمایشان دموکراتیک ببی دامستاینا پیایی دوازیا که روشلات میانی و کردستان ده کسی که دموکراسی وازنی دستک بده خوورداین کوبانی هر زوبین وازیا که کوریدور انسانی دستنده بیرو آکردن ستاتوی کانتونان روجاوا بیر سلاسناین پارتیان واشت که هرکس دستک بدو نمایشان ورا داعش گلوبال حتی بین را حرکت جنیان سربست و دموکراتیکی دوکزی سبب پاشتاین نمایشان جوی مجدار کو سرد کومبیاین چاپمنی وراشت همسروکا DBP مردین احاسیبه منگیر کاون سبب دستک داین رح کوبانی ونگا نمایشان دا و هر کسی را واشت که جوی مجدار ده بویجی میدانان نیادن مایدرال سبا جوی مجدار روژا کوبانی پارتی امک پارتی جیواک سیویل و پارتی سیاسی ترکیه زی بی سفربر و سوکان کردستان را پیا ترکیه دزی ایدی 10,000 سبا کوبانی بویجی میدانن لوی سوکان خیلی دوگران اروپا دا این روز باجران باکور دزی چالکی بنی نیم مرکز آنایاوزی قوسرو تیادا بین رایوری حرکت جنیا سربست و دموکراتیک تا میتینگ ورازیانو همسروکا باجار حسیبه منگیلکاون تیادا قصه کرد و وات سمد گردکرش خوردش کوبانه مایا و مجدار دا وجن میدانان میتینگ قوسر ساعت 12 اوتوگار دا ورازیانو یا مجدار روز جهان یک کوبانی دا وانش زی وجن میدانان وانش قضای پاک ولو وری حال زرزوات تا یعنی تهت و حتی پارق فرق تیران کوانه حرکت سمد یا مجدار روز جهان یک کوبانه یا ونگدایش استانبول را آمه دیای در و یکای در سمد توربیایش چالاکیان ونگدا آزای دیای در ملک سیدخان تان و دین اسلام دین هشتی و براتیو علاقه دایش و اسلام پیاد چینا تان وات دایش وزانو کردستان اصلاح بکرو تجاوز جنان کنو و سکان دا روشنو سرده عالم دین اسلامی این انسانی که حق و حقوق را باور کنه گونه دست بده کوبانه و ورز سرلنگان ادارکار یکای در شکرناز شکروات همور هریشان دایش گونه پر انسانی هشار بو شکروات هر شهر پارچه کردستان و پر شهران جهان گونه همور دایش ونگ خوب برز بکره و پشت بده کوبانه نیادن مایدلال ماواتن یا کردستان و ترکیه دنی پیروکین دنیا ده حادرینی نمایشانی جوی مجدار یعنی رامتن نی جایان را جوزی آلمانیایو آلمانیا ده حادرینی سنین چطور یعنی رامتن ماده آلوز خوروجنامگر زانا آزادی را بگیره هوا زانا خیرامه بلتنما هوا زانا ونگه میگنه اول زانا روژه تو وش بو؟ نیادن مای دلال از باور کنا تلفون ما کوتو اکم بازم هولی بده فنا رینا تلفون گریده ماده زونایش در حق حادرین جوی مجدار ی آلمانیا سوکان آلمانیا را آلوز خو زانا آزادی را بگیره ما اب خبر خویا بین دوام کنه نیادن مای دلال کویان شنگالده بعد سرشتشان چتیان به هزاران شنگالجی بی کوچبه تاینجی شیهت باکور تاینجی شیهت روجاوای کردستان لاهونا کویان شنگالده 10,000 شنگالجی استی و به آمین زمستان به ورناین دمسر رپیا زحمتی گردی آنجنه و به دنیای تبرا علاقینا برنیایو شنگالجی که به شرط و مرجان گرانی زمستان را ری بریه یاردمی لزین پاونه
Badokı çeteyani da şiiri tebaktı veri xoday koyan şengal bi 3000 merdim taluke komkişten ra ribrimendi. Düşmen merdimi ek Alasya u Çinay kincisiya da usukan işgal kerdi despa Çinî kerdişi herçi zidiyan kerdi. به هزاران جنی و دومان کینی آمیرم ناین اینان بردی جایان بین زی کول روتی تجاوز اینان کردی. گوره زونایشان بعد işgal کردش شنگال 10,000 کس هونا وندیه یعنی تخمین کردن که 5,000 اینان آمی قتل کردن. قوت YPG بعد işgal کردن سر رابیارا خورسنای شنگال و ورنی قطیامان نوی داعش گروتی پیجوزی لجوانان YPG و گریلایان HPG کویان شنگال را حتی روژاوای کردستان کوریدور که آکردی به 10,000 کسی راویرنای هرمان پاوتن. به هزاران کسی زی رغم تاروکه کم کشتن هارد خونی ورادای و کویان شنگال دمندی. گوره زونایشی که هرم را یعنی هون 10,000 سیویلی کویان شنگال دی و به تاروکه کم کشتن را ریبریه. تنیا تاروکه کم کشتن چتیانی دایشینی آمین زمستانزی شرط و مرجان شنگالجان هون ویشی وسنا زحمتی هوا هر کشنو جمدنو و درجه گرمی کونو ریوالی قاندی ورناین دمساران آشما جوتمهده ددقه چکان دومانان وشی خو کردونی حوجین شنگالجان دستنده لزین اب پستال کنج زمستان وردش درمان و سبا چی گرم کردن استی هر زوبین تالوکی ویشانی زی هونه دوام کنو گوریزانایشان ارزاقی که دست شنگالجان ده تنیا سباقان ده ویس روژان بسکنی شنگالجی ونگا یاردم لزین دانی رایا ماوینتوی پیروکین یاردم لزین یه هوا راپیا وازنه که کوریدوره که انسانی یاردم بیروها کردن نیادنمای دلال آلوزمی روزنامه‌گر زانا آزادی نکسر خط تلفن ماده رو زونایش در حق حاضرین نمایشان جوی مجدار ماده زانا آزادی را بگیره. هوا زانا مرحبا توری. هوا زانا ونگی میگنی؟ نیادنمای دلال از باور کنا او رو سر خط تلفن ماده پرسکریک استا. هوا زانا ونگی میگنو؟ اک امبازی می وزانه ونگی میگینی نیادن مای دلال تلفن ماده نکا جو پرسکری کستا ما بخبر خویا بین دوام کنی هیئت تفدم و اینه کسه سبا پیدیاینان شی قندیل و ابسرمیانان که جکیرا پیدیاین وراشتی هیئت تفدم وینه کسه هتی همسروکینا قنصه ورنی که آمی پیشوازی کردن همسروکینا که پاشتاین خویا سبا پیمان دو حق اردزوان و مهمی و حوجین نا پیمان اردزوان همسروکینا قنصه ورنی که دیار کرد که اک جوبی و کار پیایی ورازی ایده هرتم پاشت بده روژاوا و دیار کرد که اینان را چیه نواشتن سه ایده ای بکری هیئت روژاوازی سبا دستک داین برخوداری خو همسروکینا کیجی کروا و دست نشان کرد که سبا خورد کردش جوبیان کردان و پراتیک کردش پیمان تاریخی چیه نواشتن ایده بکری نیادنمای دلال حکومت AKP operasyonani qirkerdene siyasi de devam kena ni hefteyane peynide onca bi seyan kes amey tepişten û xelî nazî amey grotene adresi peyni hi Ewrozî çewlik be Vizir saatan nişande polisan eşte qazaya çewlik kanîreş ser û hîrê kesan grot binçiman نامه کسی که آمه بنچم کردن برهانتی نشان مندوه دیر و نامت چطویو هر زوبین قید کسی که آمه بنچم کردن سر قضای ارزورم خنسیه هیره کسی بعد که ifade جامعه گروتش تپشیای و رشتنی گروتخانه یا چولک
Ya denmaydelar ju katiyama bin ye gurekaran ye hükümeta AKP ya bin Evraziya Karamandı jukana komir bine awi de mende u hona de sunnev kesan ra haber nina groten. Gurekari Kanyane Türkiye'de bemaven ve şiyahu kenevindi la vervanaye qeyta tedbirin yine guretene. Qeza Karaman Ermenek deva pamukludu kana komiriye firma has şekerler vizir bine avedemende. Biyayis seatana perozdu hirisi 50 metre xori bine hardide ame meydan. Nasiredi ava herikiye kane u 26 gurekaran ra teyna heşt kesi xo xelesna desu heşt gurekari peydimendi. Gore vatene gurekaran ra vajiyo biki sıvata pereye inan meero kılmkerdene iyi güne verdise xo kane de bore u meere teber. Ek gurekaran verdise xo tebere kane de bu verdene bine avadan yemendene. Valiye Karaman da zonayene ki gurenaysa xelesnayene u avı tahliye kerdene devam kene. Sıvata xelesnayene gurekaran ki ju mucize lazım o, tıka her saate ki vierenera ve şey inanra omut beno senik. Hetebinra vayire kane Saffet Uyaroku ve Çinitisa Belediye Yeserra 2009 namzete AKP bi onza gurekari suçlar kerdi. Türkiye'de her roz sev hoğtaydı da qezaya kari yene meydan u tsor gurekari ve şiyahu kenevindi hama vere naye niyeno guretene. Listeye merdise gurekarandı Türkiye Avrupa'da sıraya jüyine dinadeki sıraya hiriyene dera. Hukumatı AKP niketliame bevenk je kader mısnena gurekaran raki merdenere razı biyayene vazena. Gore raporane sendikayan u meclisa ve şia gurekaran u tibariye kari serra hazar neusi çovrası jura nahet kanyane komirede en senik hiri hezar gurekaran ve şia hukerde vindi. Serra hazar neusi nevay dedede qeza Zonguldak kozladı tekayısı grizödü dısı şeştay hiri gurekaran Serra hazar neusi heştay hiridi armut çıktı tekayısı grizödü sev hiri gurekaran Serra 2009'de qeza Bursa Mustafa Kemal Paşa'dı tekayısı grizödü desi nevu gurekaran Serra 2010'de Karadon'da tekayısı grizödü hiris gurekaran Serra 2010'de desu jiyedi kana komiredi şeş sev desu nevu gurekaran Serra 2010'de de hovtay hovtezi kana komiredi heşt sev hovtay heşt gurekaran Serra 2010 hiridi nevay ponzezi kana komiredi hezar dusey hirisi ponz gurekaran Serra 2010 sor hata asma jotmeye hirisi jiyedi kana komiriye somadı hirisi ponzazi ponz gurekaran ve şia hokerde vindi. Namavendê kampanyaya sebahaştî Öcalanî serbestî akide supancê Sibat dest kerde cizî dewam kena wendoxanê zangeha Mersînê çarçoveyê na kampanyada standê imza ronay. Standê imza ver Fakülteyê Edebiyat û Fen yê Mersin Ronya standakı raştê eleqeyê de girde yena wendoxan anê do heta desê mijdar biramo wendoxê beşê anestezî Mikailê bilginî arzuan ki serbestiya Öcalanî serbestiya Pîrokên Şaranê Roşrata Miyaniya Bilginî visvîrî ki Öcalan rayverê Pîrokên Şaranê Roşrata Miyaniyo û arda zuan ki seba qandê gencan serbestiya Öcalanî xeylê maneyê xwesta Mikail Bilginî arda zuan ki êdê eberonayên standra sînor nêmanê eka hewce bikaro êdê sınıfan bigêrî û imza re bikerî. Bilginî visvîrî ki hedefê înandê arekerdişê 10,000 imza estê û êdê heta desê mijdar birese hedefê xwe. Kampanya Öcalanî serbestî de supancê Sibatê dest kerd vîcî. او روزی مامه پینی بلتنخو حتی مشت بمان وشیده روزش موش با